May babengi Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Jennifer Salenga. Areni na ring mga regula balita ang ining Webes, November 9, 2023. Representative Don Gonzales at Representative John Lasatin, sinumpa na laking lakas CMD Party. Mitasing presyo na ning ebon, pauli na ning kakulangan king supply. Gagawa na kanong paralan ning DA, bang solusyon na nini. Rehabilitation works king MacArthur Highway king syudad ding San Fernando, umpisan na king November 14. Labing metong kilalaki ng Kapampangan, miligligan laking lakan ning Sinukuan 2023. At Jeep Wrangler Unlimited Sahara 2.0, pwede nang i-test drive sa Jeep Clark ng Laos. Magumpisa na po ang road rehabilitation king MacArthur Highway southbound. Asakop na po ning syudad San Fernando king Martis, November 14. Agpang king City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO, mag-deploy lang enforcers king Jasa intersection hanggang Dolores bang magmando king traffic flow. Kaugnay na po niyan, akayabe tayo po king kakatamo nga programa is Sir Louie Clemente, ing head na ning si POSCO. Sir Louie, maya pa oras po kaya kayo at welcome po king Balan at Balita. Yes ma'am Jen, maya pa bengi po, maya pa oras po, karang kaya kayong talatupian po karang manalbeka yung kaya katamo pong programa. Ini po basanting maranon talang abiswan din kaya katamong motorista anti mo rin ding commuters ne kaya ni pong roadwork sa gawan na ning DPWH. Ano ka rin niya pong party ini? Ma'am Jen, ito po yun, nagpalwan na pong traffic advisory kaya kaming departamento, rikilpin kaya ning impending road rehabilitation, anong nuka rin gawaya ini kaya ning kaya katamong MacArthur specifically, kaya ni pong business district tamo, na po kaya ni King Dolores. So katuglong na po ni itang road rehabilitation na ng DPWH ini, ita pong pegong pisanda at ngayon gagamitan tana, itang magumpisa kaya ni King Tagulod, hanggang po kaya ni King kitang area na po ng Garbes Dizon. So itapin po ba na pong Lunes, magumpisa na po kaya tang sandang road breaking po bilang parte na po nitang road rehabilitation ng contractor na po ng DPWH. Anya po may gipulong kaya po karela bang kanita atin pong coordination na masalesi at makasaop kami po kaya pamag-manage na po ng traffic kung kitang aldo ngayon anong nuka rin magumpisa lapin po mag-rehabilitate kaya katamo pong dalan MacArthur. Opo, abanggit yung pin po, Sir Louie, na business district niya po ini at balo tamo po no makanalakarakal deng dadala na sa ken-ken on a daily basis. Na ano po yung plano yung gawan bangka dito somehow ne? Deni pong kakatamong motorista guided la nung nano yung discarding kailangan na pong gawan uling gusto ko po, ma'am Jen, actually, yung munisipyo po, through our department, may conduct na massive information dissemination with regards kaya pong road rehabilitation project. Kaya totoo na po, anya pong may issue tamo pong pisasabihin na rekil kaya nga flyover. Kaya beya po yan, uli natin pong balo mo na pong magawa yan. Bulan pa po yung pisasabihan na piadyan mine po anyapin na ngini. Siyempre po eta naman po buring ni balam yung uling talaga pong mangailangan niya pong magawa itang dalan na ita. So nakalta na po gawang social preparation then pong stakeholders ni kaya katamo pong magandang mayora, Mayor Vil Macaluwag, kareng stakeholders at ayun pong subdivision makalapit kay ni King Dolores Business District kakasabi tano po at napabalo tamo po itang yapin po ini nga sundang impending road rehabilitation makata po preparada mo naman ng karela nga let's say reta pong mag-business ako po reta nga ating anak mag-aral no sa kasakaling magumpisa na po ini nga road rehabilitation project. Opo, nanula po kaya ring malyaring alternative ruta. Banta po somehow ay iwasan de po ne lalo na kapag po oras na ning lub king obra Sir Louie.
O ito din, Ma'am Jen, yung challenge talaga, Kenny. Reta pong motoristang pupunta po ng northern part na po ng Kiratang Syudad. Ang po papunta King Angeles. Nung Kenny na po sa Fernando Dumala, nadwala mo po option. Ito ang gamitan din po yung mismong business district. Dapat talaga maka-experience na pong slow movement of vehicle, Ken. O kaya naman po itang Kenny King Lazatin Boulevard. Dahil naman pong motoristang pupunta naman po Angeles, we are suggesting po na mag-NLEX na Lapamu po kabang gagawan din po ining may sabing dalan. May nagyaman pong advisory kanini at then pong daily commuter tamo ang po rin pong daily gagamit pong private vehicle, halos kabalo na po yan, kabisado na eh. Then na mo pong pigaganakan ta kanini, Reni po magipamisita tamo kayong syudad, talagang kailangan po kanini, ikabada po yung pasensya daw, huling maka-experience na pong from light to moderate to heavy traffic po kanini. Ating kayong impormasyon, Sir Louie, nung makanano yung timeline na ning DPWH, kareta pong mangutang nung makanano ya bakalambat ining road work sa gawa na ning DPWH? Actually po, ining gawan da po kanini, kalupan yung sinabi ko nandin, parte niya po nitang major road rehabilitation ng MacArthur. Yung gawan da po ini, apin po itang sandang Section 5, hangga po kanyan kitang Section 4, maabot siya po ini hanggang malapit kitaking JBL, katulong na po nita. So, panikwanan na po kanyan, hindi ako po magkamali, hanggang po yata February. I just have to check with that, pero pag-ipag-coordinate kayo po karela, yung arrangement niya naman po, kumbaga po, the soonest possible time, nung mas ating hanggang biyang mag-obra na po. Patatin po mayari yung agad. Atin mo naman pong dalan, Misara, Sir Louie, kaya naman pong Barangay Baliti ini, November 13. Can you give us more details po? Kaugnay na po nine? Opo, yan po, proyekto niya naman po ng DPWH sa Barangay Road yan po, yung luluwal po kayo ng MacArthur Tamo. By next week po kanini, may saraya naman po. Itang, actually, tamo pong paluping Baliti, pero itang paluwaldar yung exit going sa city proper, ang po Angeles, makabuklat niya po. So, rin pong motoristang bisang muntaking Barangay Baliti kanini, pwede din pong gamitan ng King Sindalan, ang po pong kening ita pong ausandang tourism bypass tamo po, pwede din pong gamitin bilang alternative route po. Opo. Makanala po karakal ding i-deploy yung enforcers sa kaugnay na po nining pisasabyan tamong ini, Sir Louie? Ini pong mumunang project, ining malapit po ganing intersection, natin tamo pong more or less 30 personnel, Ken. Yung kasatingan na po ni Ma'am Jen, malapad niya po itandalan tamo. So, mag-coordinate na kami mo po kayong project engineer kanini nung maknano mila pong kumbaga, manage masalesa yung traffic in terms ita pong interval ng po nitang portion by portion na pamangawada po kendalan. Dating na pong gagawa nita at akagimi po, effective naman po ita, baka nita malesen po itang impacting traffic. Ito pong keng Baliti, ita talagang manupaya lang po kanina rin kabarangay Tamo Baliti, talagang medyo yung makaranas na po na medyo malambat pamanenaya, uli natin po nitang Misaraya po totally, itang palubking mismong barangay proper. Opo, ini po tayo iwasan, Sir Louie, na talagang panandaman dereng commuters, antimurending motorista, yung epekto na nini, pero kailangan niya po, kailangan niyang i-rehabilitate, yung kakatamong dalan. Panauli na mo po siguro na ano pong mensaheng buriyo pong payabot, kareng ganaganang may epektuan, nang kaya po kasi itong makanining pamikatagon, den pong enforcers tamo lang maging kaya, lang pikakapalian dayan, nano pong buriyo pong mensaheng ipayabot kareng kaya katamong manalbe, lalo na rin may epektuan kaya ni pong road work sa gawa na po ng DPWH, sir. Opo, Ma'am Jen, kareng pong motorista tamo, anyawaran mi po yung panupaya, po pong ikabating karelang pasensya. Anyway naman po ang mayari na po rin yung gagawan ng dala na maging mabilis na po yung kulay na po ng traffic ko kayan. At
maging safe na po yung pamag-travel kasi major issue lang po talaga rin, especially ni pong Kening Dolores na balang muran, may kakapathol po. So, kaya pangagawa na po kanyan, dito po milakona, dapat kaya talaga nga nyawaran ni po yung pamigay San Metong na po rin kaya tang motorista, ikabada po yung pasensyada, maging palagi pong safe yung pamagmaneho, disiplinado kayang dalan. Ang po pong tukyandala mo po rin kaya tamong traffic enforcer, parati ko pong sasabyan, nung atin pong mikiburing alang traffic bita sa aking mong dalan dari kering King San Fernando, alang aliwa pong mumuna nung aliwa po rin kaya tamong traffic enforcer, huling Aldot Horanan Lapuna. So, ita mo po, sana po ay tindihan na po rin kaya tamong kasyudad, kaya tamong pong kabalen, kalalawigan na kailangan na pong magawa rin kaya tamong dalan. Dita mo pong tiis, dita mo pong pamagpasensya, kaya ba't na po nini maging hawa po yung pamaglakbay at tamo po king kilog na ng San Fernando. Alright, salamat po kaya kayong panahon, Sir Louie, at mimingat kayo, sir. God bless you po. Thank you po, thank you. Yan, kabalen ni Sir Louie Clemente, impong head na ning si POSCO. Ulitan kaya mo po ina pong pansamantalang isarade, dalan palub po king barangay Baliti, keng November 30 niya po ini, paulinapin po ning road rehabilitation ning Department of Public Works and Highways. Malyari la po kanong dumanan ding motorista kareng tutuking alternatibong ruta, Tourism Bypass Road, Kempong del Rosario Traffic Light Area, Barangay Sindalan Access Road, Pandan Mining Malino Road, nung manibatan kayo po king Angeles City. Antabayanan king pa magbalik na ning balen at balita. Big Brother, Small Brothers strategy. Patupad na ning ARTA bang sopanding LGU at regional government agencies. At presyo ning ebon, pauli na ning kakulangan ning supply, mitas. Gagawa niya po kanang paralan ning DA, bang solusyonan nini. Kayo po mama ko, magbalik pa yung balen at balita.
Makatuto kayo pa rin king Balen at Balita. Sinumpa na laking lakas CMD Party reng adwang kongresista na ng Pampanga, dating kapartido ng former President Rodrigo Duterte king PDP laban. Meron pating oath-taking dari Senior Deputy Speaker ang pong 3rd District Representative Dong Gonzales at 1st District Representative John Lasatin napon Miyerkules, November 8. Penimuna ning Presidential Cousin at House Speaker ay Martin Romualdez ang oath-taking dareng adwang kapampangang lawmakers. At tatanda ng mig-resign niya king PDP laban ni Gonzales anyang November 6, kaya rin dinipensa ng House Resolution 1414 na magnasang protekta ng integridad na ng House of Representatives. Kontra kareng mamataki kareni kalupa namong dating Presidente Rodrigo Duterte at chairman na ng mesabing partido. Katukinan nini, mila ko naman pa nga Deputy Speaker, dating Presidente at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, anyang November 7. Agpangkang Arroyo atin kanong sinabi kaya, Alejo deking pa nga Deputy Speaker, uling pinirman ng House Resolution 1414, ang magpasyag suporta king leadership ng Romualdez king Kamara. Dapat eya kanume kapagpirma yung dating Presidente, uling maka-abroad ya. Sinabi na pang Arroyo, amalwat na ng binili ang kayang plano amiluklok ang timong House Speaker. Manibatan niya nga balo ng Romualdez ang buri ng papamuntukan ning kayang pisan ay President Ferdinand Marcos Jr. king House of Representatives. Alani kanong agaway Arroyo, nung manwala ay Romualdez kareng sasabi, susuporta ning Pampanga lawmaker ang kayang panga-House Speaker. Samantala, pangpuking political analyst ay Max Sangil, papakit na mo kanuning mga palyaring ini na atineng lamat in unity king unity. You can see the cracks without me telling you na ating crack ng talaga yung unity may worry between the Marcoses and the Dutertes. Unity may na akay mo na yung crack. Politika mo nga yan Wala namang aluwang kamaltukin politika So, rindinan ng masyadong marakalapere isara. Uling mamalyari nga gamit no kayang preparasyon. Sa mga niya ito. Pagkaya nga kagit ko. Sara is hell-bent in running for presidency. With the help of GMA. So, dito, hindi ang pangyamig pirma yung tao. Balo naman na chobrod. Punta kaya, pirma yara. Kaya natin. So, it's smacks of politics. Remember, my friend, the Speaker of the House is more powerful than the Vice President because the holder of the powers is the Speaker of the House. So, in short, sipan mo all these congressmen who might, atin lang kailangan din pipirmahan ang detang karelang at yung tatalang rin pere yung bala niya masika na yung speaker kasagan Duterte. Balao sing gagawan ng capacity building ning Anti-Red Tape Authority o ARTA kareng mialiwang local government unit at regional government agencies. Bistaman natin kanong rereklamong ahensya, Miki Kabagal in karelang proseso, edo man kanutambing magdalom kaso, uling burido pamong dinan pamikatagon deni ay isamas in karelang sistema. Ayning report.
Sumangid laning orientation na dadaw na ning Anti-Red Tape Authority o ARTA bang lalong pasiknangan ing implementasyon na ning Ease of Doing Business o EODB law karang local government units at regional government agencies. Anya mong Lunes, November 6, may rapat ing Central Luzon region-wide EODB orientation king Clark, Pampanga. To capacitate, enable government agencies to comply with the requirements of the Ease of Doing Business law, because we consider government agencies as our partners, no? And we want them to comply, and the best way for them to comply is to assist them, orient them on the law. Mika EODB Summit na mo naman karyang aliwapang lugar king bangsa, Antimoking Cebu, Ilocos Norte at Cagayan de Oro. Asulong na kanunini ing pamis sa darimyayali o tanggapan na ng gobyerno bang apabilis at asalese ing government procedures at public services. Agpangkang ARTA Director General Secretary Ernesto Perez, maragul na kanong improvement karimyali ang proseso, manibat inyang may patupad yung Anti-Red Tape Act anyong 2007. Showcase yun dito sa Clark Development Corporation. You've heard it directly from testimonies of the locators here, and also testimonies of other people who have experienced getting their business permit in a matter of minutes or hours. They can do this, they can do the filing from the comfort of their home or offices, and even print the business permit in their offices or home. Bista man makatanggap lang kanong reklamo ring ARTA tungkol karang masakit at mabagal pa magproseso karang serbisyo na ng gobyerno, nung man kanutambing magdalong kaso, dapat mamye lamong warning lakwas karang first time pa mong may reklamo. We do not want to burden them. As long as we're convinced that there was no intentional violation of the law, we understand that warning lang muna, but next time will be harder. Samantala, Mayong Yening Banwa, anyang may buklat kayong ARTA Regional Field Office kening Central Luzon. Akit ya ini king National Food Authority o NFA Building, king MacArthur Highway Barangay Sindalaan, Syudad San Fernando, Pampanga. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalin. Malagad la kanong yenireng manyaling ebon king palengke king San Fernando, Pampanga, uling mi kamallareni. Ingka kulangan king supply ing tuturudang sangkan ning pamagtas presyo aso solusyonan na kanon ning Department of Agriculture. Ay po yung report. Sa singsing lang rin magtendang ebon nakakasabi na ning CLTV 36 News king City Market Plaza king syudad na ning San Fernando, Pampanga. Ing dati kasing 1,200 hanggang 1,500 pesos sa kwara king balang case na ning ebon, miraras na kanong king maygit a 2,000 pesos. Sobra yakatas compare kan dati. Siguro intindas na maygit 200 per case naman. Matas yan Yan yung nilabasan na masyado. Yan patas na patas. Hanggatang December, magtas yan Kulang kano'y stocks na ning ebon na niya mi kamallareni agpangkarang supplier manibat Tarlac at Bulacan. Mi kamal mo naman kaning feeds anya mi epektuan ing production. Kulang po talaga. Dakal po poultry migkay tinong ng dahil ketang last na pandemic. Kaya may takutan na lang po siguro mag-open na ka. Sabi na kasi matas itang twins. Siyempre, malyaring niya daw pa ka ng twins ding manok. Wait nga mo nun da. Pauli na nini, malagad la kanuran manyaling ebon kari Carmina Mortel ang pong Zenny Golciano. Matumal. Alang burida kasi din tao, mura mo. Tamuag yuda. Ngayon magkasakit la. Di nga ba, nalamagtinda kasi talagang matumal. Nung atin man kanong sasali, kareta namong mga lating ebon. Hatsyong eni ken 7 pesos and 50 centavos in presyo balang peraso na ning small egg. 8 pesos naman king medium, 8 pesos and 50 centavos king large, at 8 pesos and 80 centavos king extra large. Samantala, base king report na ning state media a PTV, apektado mo naman ning supply na ning ebon pauli na ning bird flu agpang king Philippine Egg Board Association. Bird flu, marami yung nawala. Ang estimate namin, mga 9 to 10 meters layer. So, nabawasan yung supply. Tapos nga, yung iba, hindi na, ibig sabihin, hindi nagpulod yung malalaki kasi nga wala ang bakuna pa na pinapayagan sa bird flu. Ano sa isa ng protocol kung wala naman yung bakuna, di ba? Isang taon na mahigit yung
request para sa AA vaccine na ginagamit naman ng mga karatig bansa natin. Samantala, gagawa na kanumparalan ng Department of Agriculture bang apababa ang presyo na ning ebon. Kaya nakarening pa magparakal king mais sa gagawandang patuka kareng manok. Oras baba ang presyo na ning mais, sabi ka yung presyo na ning ebon. At pangami ka oversupply, mag-export ya kanu ing bangsa. Kaya liyan na kanilaw, ako po yung kakain Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen. Nasa Arakanuring, Hortelano, Quezon, Pampanga, alakwas Medina ng pansin ang karelang pamangailangan ngening atinang bayong manibala keng Department of Agriculture. Dingaliwa kasing Hortelano, tinuk nang nung tatanam, uling bukod king elaman nakitan, mikukut-kut lapaking utang. Ayining report. Manibat king iba't gugusal noreng Hortelano bang asigurong makapangan mureng karelang pamilya. Nune, resablang memalen. Nung ela magobra, aliwa mo ila ing dumanob. Nune ita mo ngan. Dapat sumangid na ning importansya na ning karelang gagawan, metong ya ing karelang sektor kareng mamagkakasakit pamurin ang gaman ngeni. Pauli na nini, dakal na karela ing likwan ing keragulang obra, uling man manakitan, at ing masakit pa, may kukut-kut lamo kayang utang. Makanini la sitwasyon ng mapilang Hortelano makakasabi na ng CLTV 36 News, king balen na ning Bacolor ngayon ng Huwebes, at 9 na ning Nobyembre. Deng mapilang Hortelano kay naking Barangay San Antonio, gilutan da na impamananam, pauli na ning mala fertilizer at magkakasakit la pakanu, king pamangwang danum. 5 ng banuang etatanam ing 60 years old ay Pondio Pineda. Deng kaya kanong kakaluguran na at pamuring king asikan, malulugi la naman. Medyo atikatasan. Yung paano po to? May labasan, medyo lugi. Uling bila niya hait pa. Problema king paranuming sang kanong bakit magkakasakit yan naman kayang kayang kabyayan ing Hortelanong Eric David. Kahit ang kana kung gabon matas siya, Billy. May mabot kayang irrigation. Bistaman makatanggap lang ayuda ring Hortelano, malagad mo kano ini at emo rin sasapat. Kaya naman, ngayon atin ng bayong manibala king Department of Agriculture o DA, mamag-asa la kano ring Hortelano ang mas medinan lang pansin din karelang problema. November 3, anyang sinumpayang antimong Agriculture Secretary ing Fishing Tycoon na Francisco Chu Laurel Jr. Elilan ni President Ferdinand Marcos Jr. at inilakad mo naman pamuntok na ng DA, king kilob ning mayigit pabanwa, manibat anyang may pesto ya king Malacanang. Dinanong kay, supportano kayong pataba. Ito mo. O bini. Ito po nung kay, di na nag-shop kaya ang kaya ng irrigation ba, tamandarya. Kasi kasalukuyan po puto itang irrigation ni Babo rin kaya sumangid geni. Nung manawa kanuing sitwasyon at yung posibilidad ang magbalik laking Marangle di Pineda Ampong David. Minuna na ng Pepa Siag Secretary Laurel Jr. ang makasadyayang makiramdam ka rin sa ising daring Hortelano, uling malapit la kanureni king kayang puso at balo na ing karelang pa magkasakit. Ako ingke kayong Talasuyo, Liana Canilaw at yung pusong makabalen. Antabayanan ging pa magbalik na ning balen at balita. Pelikula tungkol keng dadanasan daring LGBTQIA+, sinabot yang Best Picture king First Cine Cayabe Film Fest. At 11 metong kilalaki ng Kapampangan, miligligan la king lakaning sinukuan 2023. Kayo mama ko magbalik ya ba ing balen at balita.
Makatuto kayo pa mo rin keng Balen at Balita. Sinambut niya pong Best Picture king First Cine Cayabe Film Festival ing pelikulang Tanggap Kita. Tungkol yay ni kareng daranasan dareng miyembro na ning LGBTQIA+ community. Kilalanan tala ng tao king gulot na ning award-winning film king report ay ni. May day na niyang galal ang tibong Best Picture in Short Film Matanggap Kita, king peka mumunang Cine Cayabe Film Festival ay norganisa na ning city government na ning City of San Fernando, Pampanga. Tungkol niya yung kwento ka ring denasa na ning mismo ning writer na ning pelikula ay Jeric Bonzon, ang miyembro na ning LGBTQI+ community. Isa lang masasabi ko, unexpected na yung storya ko. Masashare ko siya sa lahat ng tao. And para sa mga taong nahihirapan pa at kinukuha pa yung timing nila, hayaan nyo lang na yung panahon yung magdikta sa inyo at huwag kayong magpapapressure sa sinasabi ng ibang tao. Sinambut namang Best Director in Director na ring Tanggap Kita ay Brian Dave Perez. Unang-una, sabi nga namin, hindi namin ina-expect na mananalo kami dito. Ang pagsali sa Cine Cayabe ay isang paraan sa amin para maipakita namin kung ano yung mensahe na gusto naming ipamalas o iparating sa mga nanonood. Ang kwento ng Tanggap Kita ay isang kwento ng aming writer, pero ang kwento na to ay kwento ng bawat isang Pilipino at isang tao. Ikwa na naman yung pelikulang Bangsak ng John Lee De Jesus in First Best Picture, kabang Second Best Picture naman ng Lavender Boy ng Leonard Delgado. Ikwa na mo naman ng Bangsak yung Best Musical Score Award, kabang yung Best in Production Design naman ng Tao Po. Best in Film Editing naman ng Tanggap Kita at Best Cinematography yung Lavender Boy. May pili naman ni Franz Jimenez ng Kaya ang timong Best Supporting Actor at Best Supporting Actress si Carly Michalingad na ning Tanggap Kita. Inuli niya ning Lavender Boy, lead ang Norwin Fernando ng Best Actor Award at Cristel Prado ng Bangsak ng Best Actress Award. May katanggap namang Cine Cayabe Special Award ni pelikulang Hindi Kanlungan ang Aking Tahanan. Samantala, dinaon deing Cine Cabalen, banmidinan lang oportunidad, ring Fernandino ating passion king filmmaking, agpangkipamuntok na ng City Information Office ng San Fernando at chairman ng Misabing Film Festival ay J.R. Hipolito. May buuya yung Cine Cayabe Film Festival kasi i-Mayor Vilma Caluwag kikilalanan ng halaganan ng sining. At manwalaya na yung sining, partinin ng development na ng metong alipunan. At ngeni, eta naman ikaila na marakalareng young filmmaker sa Kapampangan, lalo na ngeni king San Fernando. So, pisip-pisip mi, ba't iti tamo gawan kay, bang kanita tilang venue, rin kaya katamong young filmmakers na Fernandinos, na may ka-venue la para makapag-express na itang sining dan kayang pamanggawang pelikula. Dinurod aking anti-cyberbullying, safe space impact, anti-discrimination, anti-violence against women and children, ang pang online sexual abuse or exploitation of children ding tema para kayong pelikulang yan ng banwa. Film festival ay ni dapat mag-serve ya kitang interest dareng kaya na kang Fernandino. So, metong kareng mahalagang dapat aintindihan dareng Fernandino at aisip da at mitanam karela na itang karelang karapatan bilang kayanakan. So, maging theme na ning Cayabe Film Festival, itang theme na itang human rights, inclusivity, particular kitang issue dareng LGBT. Naman kanu maging saging pamamili ka ring winners para ka ring neto nga judge ay Levi Balgos de la Cruz. Ang bibigat nga ng paksa, pinangahasan nila di ba? Tukusin mo, incest at ano yun, mabigat yun. Yung iba, sa karanasan na lang pero pag nabilog na nila ang understanding sa buong subject matter, all the more nalalabas yung husay nila. At yung ugnay-ugnayan ng lahat ng sangkap o elements na kailangan sa isang film. Kasi film language yan merong magkakatuwang dyan na dapat ay balansyado para lahat ay isang buong kabuuang
dapat kumpleto yun. Antabayana naman kano'y mas maragula Sine Cayabe Film Festival kintutuking Banwa. Uling plano remo naman kanong ibuklat ini, karing filmmakers kimabilog a Pampanga. Yakoy kaya kayong talasuy JM De Jesus, ating pusong makabalen. Labing metong kilalaki ng Kapampangan, ibad king mialiwang balen at syudad ng Pampanga, ing miliglingad king lakan ning Sinukwan 2023, marapat king December 7 king Robinson Star Mills, Pampanga. Linabas la king screening deng representante nung nukarin metong kareng rekisito ing biasa lang manyalita king amanong siswan. Inyaking karelang guesting king programang Nano Pata, sinubok ng Atching Malago, Jenna Lumbang Parungaw at Koyang Jody Mercado ing karelang Dilang Kapampangan. Balang metong karela ingkit nanda nung nanong karakter ng aring Sinukwan ing dapat atinlan timong lakaning Sinukwan. Pakiramdaman tamo ing mapilan kareng karelang pakibat. Anting metong alakan, metong kuntawong matibe. Emuking pisikala aspeto nunay lalo na karing amon, adaralan na ning panahon. Eko tambing titiplad at kukurul king kasakitan ning biye. Kalupa na pong aring Sinukwan, ating ko pong masabal para kareng kapara kung tao. Kareng pong eme kabaloy aring Sinukwan ni sinawap kareng Kapampangan, makadiskubre, king pamananam, ang pangpangang wandutong basiking istorya ng kiyakatamo pong kultura. Kalupa na pong aring Sinukwan, king kanako pong pamagdagol, ing pamanyaw po kanako anjang ede po anyaran, gawan ke. Bilang kandidato na ning lakan na ning Sinukwan, determinasyon, sala ning isip at mayap a panunugali ing dapat akit at dapat pakit ka rin kalupa kong estudyante, kalupa kong kayanakan. Bakan ta akit da kung nano ing dapat a karakter ay pakit na ning metong halakan at apakyapusan da ka at gawan da kang masaletseng ehemplo kening kaya katamong syudad. Attention adventure lovers and off-road enthusiasts! Pwede nyo na pong i-test drive ang bagong Jeep Wrangler Sahara Unlimited 2.0 sa Jeep dealership ng Laos Group of Companies sa Clark. Silipin natin ang top-of-the-line features ng sasakyan sa report ni Paulo G. Santos. Hilig mo bang mag-road trip? Na-e-enjoy mo ba ang adrenaline rush ng off-the-road adventure? Hanap mo rin ba ang sariwang simoy ng hangin tuwing bumabiyahe papunta sa iyong favorite rest and recreation destination? Kung oo, tiyak, swak sa lifestyle mo ang Jeep Wrangler Unlimited Sara 2.0. Isa sa remarkable features ng Jeep Wrangler Unlimited Sara 2.0 ang top-off o removable hardtop nito na talaga namang perfect for long drives. And I quote from one of Taylor Swift's songs, "When in my hair, I was there, I remember it too well." Sorry, I cannot sing. I believe we will all feel the wind in our hair with the exciting experience on the wheels of Jeep Sahara. Ayon pa kay Laos Group of Companies Vice President at Executive Director Carissa Laos, pwede ring i-customize ang sasakyan para mas maging swak sa iyong lifestyle and personality. Ito kasi, when you try to buy a Jeep Wrangler, it actually speaks of yourself. No? Kapag bumili ka ng Wrangler, bibihisan mo, you suit it to your personality, and then you make moments together. At hindi lang ang iba't ibang natural sceneries ang pwede mong pasyalan with the Jeep Wrangler Unlimited Sahara 2.0. Perfect din ito para sa city driving. Sa ating lugar sa Central Luzon, no, marami tayong mga lugar na pwede nating isama ang ating Jeep Wrangler. Tignan mo yung sa Pinatubo Trek, for example. But of course, that's not limited to that only. No? Ang mga ibang customers naman natin ginagamit for city driving. Like mine, I do it personally, I use it personally, and I use it for myself. And it's very comfortable, very safe when you use it in the streets. Top choice din daw para sa mga 4x4 aficionados ang Jeep Wrangler Unlimited Sahara dahil sa mas pinagaan ang body nito. Ito, pinagaan po yung body niya.
compare sa mga dating Jeep Wranglers natin. So, hindi siya underpower, hindi po siya, kaya po niya lahat ng terrain, obstacles terrain. Kasi it is 4x4 trail, it has a 4x4 trail rated badge. Para sa mga nais ma-experience ang driving comfort ng sasakyan, pwede itong i-test drive sa Jeep Clark ng Laos Group of Companies. Alright, we have test drive po November 14 and November 18 po here at Jeep Clark, Pampanga. And then experience the wind in your hair with its top-down or tops of Wrangler Sahara. And then this price starting is 5,290,000 with a cash discount of 200,000 po. Ako si Paulo G. Santos, CLTV News. Antabayanan king pa magbalik na ning balen at balita.
Baka todo kayo pa rin keng balen at balita. Pakibaluan tamo po maging lagyan na ning panahon kaya abay Sir Manny Esguera, ing Chief Weather Forecaster ning Pag-asa Clark. Sir Manny, magandang gabi po sa inyo. Ano po bang magiging lagay ng ating panahon? Okay, magandang gabi rin po sa ating mga tagapanood. Medyo kaaya-aya po ang panahon natin bukas at yun nga lamang po, mainit o maalisangan hanggang tanghali. At posible lamang po tayong makaranas sa mga pulo-pulong mga pagulan at pagkulog-pagkidlat sa bandang dakong o sa dakong hapon o gabi. Samantala po, ang northeast monsoon po ay nakaka-apekto dito lamang po sa may extreme northern Luzon. O kung nararamdaman po natin dito sa central Luzon ay medyo mahina lamang po. At apektado po naman tayo ng easterlies na ngayon po ay matindi ang epekto dito sa may southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po ang Pampanga, ay magiging bahagya lamang hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang Papawirin na may inaasahan nga lamang po ng mga pulo-pulo mga pagulan at pagkulog-pagkidlat. Dulot po ito ng easterlies at ng localized thunderstorm. Ang Batanes at Babuyan Island po ay yun po, yun dyan malakas yung epekto ng hanging anihan. So tayo po dito ay pinag-iingat pa rin, magdala pa rin po ng payong, panangga sa init, panangga na rin po sa ulan. Yes po. Alright, maraming salamat po sa inyong ulat panahon, Sir Manny Esguera, Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Thank you, sir. God bless you po. Samantala, balaos ing degassing activity ning Taal Volcano base po king pepalwal ng advisory ning Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS as of 3 p.m. nganing Huwebes, November 9. Ang pangkingahensya maabot king 11,499 tons ning volcanic sulfur dioxide o SO2 balang aldo ing papalwal na ning Taal Volcano. Inina kano ing pekamata sa may record na SO2 emission ibat king bulkan ngening 2023. Pauliniti, posible ya kanu ing SO2 accumulation at fog formation king Taal region. Paganakanan man po ning PHIVOLCS deng memalen may epektuan ning fog. Posible mo rin kanu ing acid rain. King kasalungsungan at suya pa rin king alert level 1 ing Taal Volcano. Balaos pa rin ing pamagbante ning PHIVOLCS king aktibidad ning mesabing bulkan. Mekanik waya pong may git 3,000 views ing bidyong ini ning 4-year-old ay Jerson de Malanta. Baka sulod yang barong ing anak kabang panimuna na ing oath-taking daring opisyalis king Porac, Pampanga. Ing pamitago ng Jerson kaugneya po ning selebrasyon ning Children's Month nganing Nobyembre. Aben din mga regular balita ang kinalab ng kakatamong news team. King lagyo na po ning mabilog a CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po kaya kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating pusong makabalen.